Ka Constitutional Rights Forum minta kasngi kalau pelong ye kejing yalang pat ban persya ye kejing IT ka universal vaccination on COVID-19 in clinical trial ye ki kena ha William Point tura. Hakini kejing ki la yeshim minta ki babon ki pat. Habakran na kate kejing yalang u President Jong kani keseng u Granite M Sangma ulong bakani kejing IT ka kalong persya ye kahok tenrai jong ki pat. Vaccine susan digaman antang tani phamko ke maksud resign kata jogo jo special application se mengasen kata wanda kapo bosongiya to banga school bisarang admission manjanga student ang college admission manjanga mane sel vaccine sujan ese dao drana manjanen ba bisongara kham chide anchko dryinga ke sigat poni ko ko dangare photo evidence ungenenda nasimang riang ibo bebe ajangode anga nasimang altubat ko kami sukat na skiya all governments nukma association general secretary Charles vaccine suan jamano parala sungguh dokter kungkung ba phalangon chaka tamat kuja gablo saksa michkma ben boy sia sajo tungo sakani donga vaccine suan mangna wal parasi yang sikap panang jok